Shubor nakaslem jong unong san hima. Bun sian ki khna pule ki shat kamen haba ki pass de ka examen matrik Henry menta ka ganti ka rilom jantia kiladon ki khna pule ki bawan na ki long yeng badok bat ki badang shu pass matrik ki jaw umat da ka jing khuslai namar hadu menta ki pat yo kelas satya ki skul sarkar kuma ki lakhmi linti kini ki khna pule ringkat ka jing sanan lang ki kmi ki pa kilawan ban shimenta ka jing khi shongkalan mungor balakhat penlong da ka jantia students union halat college ka sngi balang menta ka tayo Hagani ke jing shong kalan mungor, kila don lang ru, ke jing tho banner ki batho, ke CM guidebook ka ajing kermen, Henry ke jing bom yo arung kelas ka ajing sngosi, ke sorkar ka aikot, Henry ka rem, ban ai jaka puli, ka kot ka don hakakti, Henry ka kelas ka dangkhang, MDA government stop delaying dreams, education is a right not a privilege. Ki khna puli ringkat ke jing jaw umat haba shimenta ha jing kren, kila ong Ngimyo banaj puli hagi skul shimet namar omdan nong kershan ningi nabang iwan nakilong yeng long sem baduk bat kentui ka sorkar banerap eki khnang bakin yo ban beteng biang yiki jing puli gi jongki hagani ga singila yo ru ga jing kran u president ga JSU uba jersom shila u general secretary barim ga JSU uba atrai borlang suchan u general secretary baminta u nielki mukhim u vice president ba ringkat dingdo nalor kiwei Hapdeng ke jingelang u deputy commissioner jangka West Chanta Hills ula khot dekran no egi khot jangka JSU kalapan pau ke jingbom hun ye jing kendo u deputy commissioner bat kalarai ban beteng biang ye jing khi la shai kasngi katba ompat penyo kelas ya baro ki khna pulie hari lum jantia Doyok kelas ki, doyok biang julai skor, ini doyok ki haki kiong kur men. Kelas ki, skor private. Mem yui percaya ini pak wang, ini wan ini lang sem godok uduk. Kante wan ini kemat, yur ay sorkari. Yur ay mirat yuk kelas biang jadi sini pura, pada wan ini jangan skor, jangan tahu. Oh itu yang ini tantitin. Pigni ki sen JSU kamjo igni ki manlei manpa kamjo iki khana skor le ki wada do skor henrai ik pan karpari ne phi ki JSU lai segni yo i kelas ki yong i hagni ko pura ko puthi ki yong i le kamjo henrai i pan ke jingkar chan ne phi ki JSU kamjo inaga sarkar le uwan upayu yoga i khana henrai phiriyo phi i khana ki wada do i kini class yong i kamjo le i pani le phi upayu yo phi i khana henrai siasi i nani naga umyo i ga class yong i do thia do dem i khat i kini class henrai katela dabi de jingkermen henrai sen kesni ra yo hi henrai pi dapat pi i ni ki kena skor henrai ngamye de klame pi cibon keten ko blai cibon ci jangut Cerman wa pelai ni ka. Meeting ni par wa yo kerpat yo sarkar yor ayo pun gi kena go do kelas kam tami student ni par wan nemtai ni program da ngakerpat yo sarkar wa elat go wa dang bon i gom yo kelas go dang kwa continue pura putih packemat yoltio yor ayo sarkar wa wan wada la ini par ultiman seso wa GJSU dekur go ni program devta yang students terah ni ten respon Ke sorkar tu em ke jing siaw i man bay wa to i man wado sao pha go i skor ki khon gi yang i tu kam te dan ni sao pha ma wai la pi le to na menta yang i yo pi ke chuki yang i te sao pha ko chan nang ki khon yang i le re ke kre ke khi tem em yo luti e chwai ki ke jing start ko dang thrang lai ke skor lu kam te dan ni play chibo unit ai te na mun so yong ka
JSU Women's Wing. Ini por ngayenya nai benta yang di kena skor dua do iki kelas. Yo sekiat iwa kajing ku yang kajing start honusnem wawarok ki kena skor wan ki cakman iwa yo ki caki kerdan ki wa cakman Henry kawa pendiau kawa pensenyau si ye iwan manggo kawa mandat thogi ki thau lai skor yang ki penmani ki wo senyau si ki ni bha wom yo ki thau pure kamte I nakaliang yung kerpat iya ke sorkar wasnya bah kau cingkia ni bentai yung kini ki kena ki wapon yo thapure ni bah kini mandi kalawai yung kari ke jai buru yung menret menkawi waman ki pichrat wachan ya kari jantia yung warok kawi ni ni kite ni wakaja blai cibo han yung jadi yo ke sorkar kamu yo ki pod dep krek ko yo pen pas cipun kita ki kena kelas kita tho ya ke SSLC exam henry meling wan open biang ya ki thau pure nam ta yong pi ki kon ro khlut ho sia tho em ki private institution em ki college em ki sangpong sinong talang sa cleariat yu ong hadu ki school mission ni ki presbyterian ni ki catholic henry ki wadu skiat kana pi wo yu ki jingdon ki jing em yong ki manjung ki mansem man sket wo e tegamte ngap kumbo nga ki snam dep ajara phubi nambakla em thích jam gani ke jidu kelas ikna de suspa sans pangut hande tu por kemo de klami wo dc tu por de ye punyo i kelas ha ki thau pure yong ke sarkar hande katte wan yo kenim to de ke failure yong ikna hande kenim man go de pen pas ke sarkar ki yu ong de mas yu ong de ketika kondong pi mut de pon uri ki kena yo pas ban yak di college ku em hopo ni ka thaing yong i Tigam tengah yo ke sorkar kami prepare kejak kamon open sia kelas na benta yong pi ki kon kru khlut tigam tes nyau ong pi kerpa di PCC em lang kerjo ke source nokti ki noilam yang sen JSU ki wada sacrifice na benta yong pi di yo pi kat di em ni penbiang ni ka thachong ni te kerpa di pi ring em ki kun ki dong wat ki ka burom ne em ki kun ki wa won ki wa thot ki kala kluti pinyo kelas pi Henry senyawa man kedu penpia penpradon hi kamte khochu kilok yong pi ki wadu kelas te lese ngayo na ta kajingki yong pi ta do plai el mang rekadu wa kini kunhun yong senje su kentup upi ki kena pure ngasnya ko wir ko sur uklam ko sarkar ye ko man sukses kini kajing dua yong pi te kamte kerpa di PCC man yutli ko sen hamdo jingkermen tengah lemanu ex yang kerja sula Henry em lang cirop wejimut lang ya kunhun berkentam yepi ikon keru kelut kublai cebon cijarmu Nadu arjar khatle chenai ma diga gani jing e ite por yo manadu ke sorkar sensar do mukul apo jing ilam yang ke MUA Nuclear United Alliance hadin ite yo sensar gani ke sorkar gani ke MDA Nuclear Democratic Alliance po jing ilam yang ke sorkar NPP wituan ki sorkar wituan ki parti sendrap ta ini udah hadin udah yo udah pas ki kena lemba wi ni ke bentar wi rabi kena yo ya ke CM impact kai book sorkar hadin udah pas ki kena MGS ke supplementary examination wa result udah dang dapat meet gini udah dam lepai ke pass percentage do ni depo ki 96%. Adena itu ini yang kami ginong ilam yang kesai. Siapa kumenu yo wana ke sorkar lembaga education department onggawa. Don't worry, ida TV igisit yang ikena. Dan siapa si hado ne ke seniwa. Kita jing kelam yang ke sorkar lembaga education department. Mangga put hai kelam hendri ke reality ne yo i wajia kami. Adena ugi baigi pagi kena skor do phone gici. Neliang yang kesai kelam bansi de. Ong che happen money leni hable something e benta gini student yang i yo bon hi siang tho ini yo bai ge jing siang si kena ki bai ki pa yo bon ni wani ngalong yung long sem bodok mede yo la diga ngai jan tho la be biao la chu ni jaar hom yo la de bela to usuk sorkar ka commitment yang ka to o yorap o student sorkar yo bisa go festival ligi kelur la de chambi o sorkar tang thung noi ka yang Pernah bintang cepat ajar lem yok wisa ko sutulok.
Lete daw penman gi hado ne wo kut ini ge jingiki. Ketim yang ilang ba General Secretary yang iyo be ilang ba ilat patai ko bor. De chem yo Chief Minister em borom yang ga Meklia Nintiao. He wada pani ga additional chief wo wai evening chief po kyang nang ba. Wo wai ga morning chief po Goldman Boys. Ndrai ne liang Chief Minister ong doble wi em kam. Ado ne liang kim em le gi wani wan em kam. Lete daw ban si di penman gi sit in demonstration. Au penman kam gi sit in demonstration lo dapat bi comments gi bro. Bon you comments le mo le kena uswe record. Kujai kalam gi. Ong ai pitang gi wo mat don hi sa tho e jinge. Kini to iklem kami ni bro komen kami ni. Ngam em o pe nyu wan. Ndrai kim siang thu ki jing do yong phi. Siang thu ki jing e yong phi. Yo la kami ni bro ki de biang lut ina dong sedong. I ga jes yum per. Le kalam gi bro karo kalam le i ga diu tu yong i wo chukri ga jai bro. Mem mo yew khangi. Te to komen men wo i me gi kamu no ilam khle do yong ga sain. To hadin wada poi ni jing ki i penman ni ga sit in demonstration ni ga sngi kam gadak ko pen snyau ke sarkar wo isnyau si wo hado nem ye ke sarkar wo pediang igini student UM siro bo e segawi ke benta ni do dep the khod i student wo wan mi is office tang ne ges ngi kwa khnang ikut yo yo i go wipu wi ke do kman yo gini perlok ikna skor gi bai gi panggi khnang wo sarkar yo yo go ong mathan go wo pha i bertuik don ni ini liang inga ko wi commitment ko amik kani to ko par ko clear message pa sa sarkar kani to ko clear message pa suro ikna wan ni gisngi wan liang ga ja su ka puyo class wi im live ji kwan mper la du ku kami la i ready song je ngala do ni ko nga arbanai tam ko doktor nga advice society art yaw chong ndre ne mta wadawara ga jai bro nga huno wan ni gisngi ki isu ki kes nga hado ni gisngi amna do ara jar kat san dang em ge po district court ndre mem stop ko nga ki ne menta ga jai bro imem wan to mem wan te I wan do wai hok jong I kat wadang do wai ga hok jong I mem sarkar mem gon bi kang berca dan ka sang ga le we kamu ba te to go em kam ba I ne ni wong ipi wa open tips ko wi hadin wada sedang jingi ki ni melumala le liang deputy commissioner office yang o the kwa goi chamu I tang wa I adu kate impem mi chamine ba I kwa so emlang igni program yang I the kwa open tip chepile ne liang ga team yang I do chami wa deputy commissioner wa iklam halor gani gaman tala de gi wan ne liang yang ga administration ye go solve pathan ni problem I sam kamene tala de gi wa sarkar mi go solve ni problem igi jingi ki do pen banani di bituan gi benta tang ya kamu man kate wong ipi chania hejing pelai ni hejing pa yang gasain I wa bahata mulai wem hamdu jinggerman wong ipi ada jia wong yok kelas wi ilam chongnya ai teto ga clear message ni teto ga assurance wi ipi kam gasain je asu kre ni bentai bi ai miat yang ga jai brong I do kita don hi gentin publiai chibon chi jar ngo ye hok uyo ye hok uyo ye hok uyo Muslim Play sport. Tijar. Din ura penmani gingi ki ne gisni ha la college. Ine liang ga jangkia student union central body. Siau kumeni wa ne liang gi bagi pa kana school the one sini ga sit in demonstration yang ini. Perdi urang penmani ini gingi lang ne liang ga office deputy commissioner. Tutup ke ina lang wani cham wi kalam gingi so gani ga mat. Hadin ura lai chami wo deputy commissioner the yoile ga kuborwa ne liang ga office ng district school education the penmi gi additional stream kamu man ga ni buntali bahagi skor penmi adu ga commerce ga art stream te ga win ga jingali wa den wa da yo chamo gi sim ga jingilang man go tubian ba wa ne liang yang go di snyam man satisfied ba yung luti bahai ne kat ga office deputy commissioner kar kule do yang district at least you should give some time you discuss ini bentar ni isu kang wa siang CEO kat deputy commissioner ran nyo bahai kalam dito kom kaseng le tadi ang penmi ini additional stream wa aktif che wa na liang ga sarkar wa aktif wiwo jadi to ginong kai agini udah pen upgrade gini stream sa higher secondary school to ay mo kanong kai aga sarkar utung
igini no hikai terus ko wi bentar le ko au kelam che hai ni wa ini kena uduk kelas ni besni bon go wan long yung uduk ibagi pang ki wo ki melah em no prodim ki warep bon gi wa melah ne te daw ye gi upha skuri khon gi private institution kini kena ubon to go apply kelas apok yang nang ba higher secondary school kama government boys kang wa ikwa aktif ne wa ini gi shift ini gi stream open mi daga office BSCO wa aktif wa office common jai ne liang ga sarkar to ga sarkar o bear gani expenditure ma sor office ko he mo bo gini private institution lo to ne liang ga government wa gini stream wadang permit ne go man go fees yung kawirang kat wini government institution kata daman ko bahae dra iga question ko ay bo kasi liang go government wa hab igi ga jubab wa common jai kata urkom thung no hikai gi common jai go fees ay jingi to gini shift ni stream wadang permit me gi liang ga jangkia student union na do ga yaki ini ga snila da ong iwa kan puyo kelas kini kena oro jingi ki ong iulai ga chakamat igi program go iki next iro pun banan